Whakalawhala ia tu, ko sana so ne holo, si hane he tūru tu wala tala tu tupu ke lanta ia moe a whewhenei. Whakamua, kua lea vai whai tause, si kua anga whuki ki ai. Kaina kai mai longa ke whakatau tōnu e tālini, he tangata uhu moe tā langa lolongo. Koe mena ia, ko whakakise he tangata tā langa lolongo ko Glenn Jackson, e hana do manako ke whai whakatau tōnu ke tau lolongo hana ne whai whakaonga he tau tangata, moe tau matakau ke kōri ki ai. Koe waha whakamua nā whakatau e tau tepi cassette po ke CD mai he tangata tā langa lolongo. Kai koe tau mga hala nei, ko maua noa he tokalanga e tau lolongo nā kai tutungi ke tau te kenolo fōu. Si muka lahi ki e whakaonga moi nā kai whai tupi maua a ia e tangata ne tā langa moi uhu e lolongo. Tu tāla ai mo Glenn Jackson he pungi nei ke he hana tau manako. Koe hako manako ke mai longa mo koe, mo au. Hako to manatu ke he lapa kawhi nei ne whakataka. Motu ke to lolongo ne whakore whao kei. Ne whakisia to aho whiawhia, to aho show he motu. Whakore wha. Si whātua witua, mo e momoko. Hako e kore wha, oko e tau tupe. Si nawe wha, kua longa tau tupe numtuku he lote he kato tupe. Kai ko i tu ne nof mo manot ai fe la ka pe mo tu ke mai ta ke pe fo mal mor manaka motor ke ka long ho na kai pe he fiko tari mai fe to ai si hai ko fa ta he hatakianga ke si he fa mo mama mo longona e ha ko manako fa mo ke fa feleveia ke tu tala he ha ko manako ha ko tangata business ko mo to tan he mga fa si ko taha puhala nei ke langa matai hako mga wha. Nā kai koe tupe lahi ne tuturi au pa ke manako ki ai, ko mena tosi ni ke langa matai. Si whakatoko mo kai, ke whanau kai kōri aho whiwhia, si ka peheki sia au, pasi mo lato whiwhia, hako whai seno ko moe whoki au, ko whiwhia hako hawa kōri. Nā kai manako ke tauwhi, kai manako ke whakawhiwhiwhia. Pehea Glenn Jackson, nā kai longa e puhala ki maua tupe a lau tōlu e to tangata tā langa mo e uhu lolongo he tau mga hala nei. Si amana kia ia ke whai hikianga ki he tau puhala ka whakaonga ki he tau lolongo ha lau tōlu mo e whai whakatau tonu ki ai. Pehea ia, nā kai whai puipuianga whakamata whakatuwhanua Niue ke le vekia ki he tau turuhia ha lau tōlu ne tā langa e tau lolongo. Si koe ole haana mo e haana manako ke whai whakatau tonu a lau tōlu ne whakaonga e tau lolongo ke lango mataia ki a ia mo e haana mga whaua. Ko mana koe whahinga hua malolo sino ke whakailoa e taha ngao koe mamohi e manawa koe acute gastritis. Whailoa koe tummy bug. Ko kisia ke whalinga ngao e toko longa e tau whanau mo e tau tangata lalahi ko mua he ngao nei he tau mga aho nei. Koe mena ia kua liu whakamanatu ke tau tangata he motu ke mai longa e tau liwe kianga ke tau malolo sino mo e tūmau ke holoholo e tau lima. Ka e loa kua naka e malolo si nofu ki kaina ka ua whakapikisia atu wholu. Koe mena mahuinga ke inu tūmau mo e kumilang matai e whalinga ngao ka naka i mitaki. Kua mahuinga lahi e tau hata ki anga nei mo e whahinga hua puipuinga ngao hako mga hala whiawhia ko hohoku atu ki ai mo e mana ki ke tolo e tau mga whawa ke whiawhia au loa. Mai longa e tau puipuianga ke tau liwe kisino ke aua pikisia e hawa mga whawa ke mga hala whiawhia klisimasi nei. Ko taua kina toi ono taho waka mai he manga ko hakupu ne moa e pale koe ducks he aonga he tau whanau wiki ki Niue, koe Niue Primary School he tau nei. Tu ua ai a Starlin tō mai lunga mo e tu tolu ai a Robert Asher Rex. Ne tolo atu tau mamatua mo e tau mga whawa ke he aho tuwha pale he aonga he tau whanau wiki ki Ipaliasi ke he aho tuloto he whaheta pukamale. Hane a Kumi Jackson mo e tau walatala ia. Koe aho mahuinga he aonga mo e tau whanau, koe manaki ke whakausi mo e aonga kai watu he tau whao ke he aonga tokolunga. Ko lau tolu he wahenga nei ne moa ai e tau pale lalahi. Ko taua kina koe tamaha Natasha mo Shane toho waka mai he tau maanga ko hakupu mo makefu. Tu ua ai a Starlin to mai lunga mai a Lofitanga. Ko ia koe tamawhiwhine hatifi mo Dempster to mai lunga.
Tu tolu a Robert Asher Riggs, mai alofitonga. Ko ia koe tama ha Vanessa Marsh mo Robert B.J. Riggs. Tu kuato e tau whakamanuina kia tawakina, Stalin mo Asher ki he taunga huauka. Si pihia ki he tau whanau mo tau whaianga he aonga. Kumi Jackson, mai BCN News. Taha e pepa fōu ne tohia ai he pulutu mai New Zealand ko Peter Heenan mo e pulutu he motu ko haka tongatule hanga awia ke he tau akau fisilakau mo e tau luku ne kua kisia ke he tau kalahala palatu. Tau halatahi si biha foke me tau kaina he motu. Ko tau tahi wa fitunga fulu ne tohia ai e tapulotu mai he motu ko New Zealand e pepa whakahiku hanga awia ke he tau akau he motu. Pehe mai a haga tonga tule, koe manatu whakamua ke tālanga taha pepa tosi, ke lata mo i tau tangata whenonga mai ke motu. Ne whamanako ke iloa e tau whangamana pehe nei. Si puna mai he manako ia e tau whianga he pepa nei. Manako au i loa tonu, koe he ingoa mōri tō kau he motu. E mi teke ka pehe nani o ke tau tangata ka. Hom e tamamoko neni ta mai e kai tau kau nei ne o fōi hatu tōro motu. Ka iloa mahino mōri au, ko ingoa mōri tō kau ne taka i ke motu hatu tō. So koe mnea ne manako lahi au ke tausi ka hata kumi anga fōu, ke whakafōu, e whaura tau mena hatu tōro ne loa ke tau akau ne mua i ke motu hatu tō. Si koe kamataanga e whai tonga wane ke nonanga ke whaura tau ke tau akau ne mua i ke hatu tōro motu. Koe ngā hua laulahi, ke nono ke he tō akau usi a tō tōro mutu. Ka e mai he ngā hua nei, ki sia e maua o he hala. Whai manako kai tō tangata o mai a vēwa ke mutu, ke whai pepa pe nei ke maike lo tōru kai ke whaonga ke monga o te lo tōru ke nono viko e mutu. Ka e mai longa whuke mga nei kua tō longa whuke tō tangata e mutu ne manako ke pepa nei. Kai whailoa atu ni ka koe pepa ke lata mōri mo e tō akau, ne whakisia tō mai tō tūru. Tāse ua furu e akau ia ne tō hia i ke lata pepa nei. Kai hai ngai e mo tōru a ngā hua, ke lata ia mo e whakapoto-anga lahi, he tō akau ne mua usi ke ato tōru mutu. Ko ngā hua ia mo Peter Heenan, ke pōki mo whakamau e tau wāta ke lata mo e pepa nei. Kai pehe a Hugget, koe taha nei he tau ngahua halaua, koe taha whoki e pataanga lahi, ne whai ngahua kia he tau mga aho nei. Mahoenga e tau huhu ne langona ki he tau whakatutalanga mo tau tangata he motu, hanga o ia ke he cyber security, mua atu ke tau puhala, ke lewe ki e tau whanau mai he tau mahani, kolokolo wao he tau tangata online. Si pia whoki ke he tahuhu, hanga o ke he Artificial Intelligence, AI. Pihia he talahau mai he taha he tapulotu, leo mai he motu ko Nisilani, ko ia ko Li Whao Arlene, Mary Mine, Aurelei mai he matakau New Zealand Cyber Centre. Koe whahi tapu ka maole ne tau sea i e tau whakakoanga ki he tau maanga si pihia whoki mai tau whahing hoa whakatu whono, tau pisinisi mai tau aonga he motu. Pehe mai leo whao a lii Marimine aua lua kua mahifi mo ilo lahi e tau tangata mahani kolokolo wao ke whakaonga e internet ke tatao mo e kai hai tau tupe mo e ke whakakelea e tau tangata he tau ngaha nei. Kua pihia e tau mena ko tutupu ke he waha, kua mena ia kua mahuinga lahi ke mailonga mo iloa he tau tangata osi e tau puhala ke leveki mo i pui hala o tolu a tau momui mai he tau mahani kolokolo wao nei. Ko ngā hua halau tolu ne o mai tau pulotu i whāfo ke whakaako mo i whakamalolo e maanga he tau tangata. Ke aua whakahanoa ke tau whangamena tunga e tau passwords, ke aua whakahanoa ke tau numela he tau bank accounts, mo i mailonga e tau puipuianga ke he tau computer, mo i tau telefoni o ta whano. Esther Pavihi, my BCN News.
Ua poi ni tahai miliona he tau tupe ne whakamoale ki he tau pen card se mahina hano vema. Pihia he whakakisi mai ki he otaki, mai he whare tupe si ha ke motu koe Niue Development Bank. Mai longa ki he otaki, e matulu hi fo whakatose e tau tupe whamaali he mahina no mema ke whakatoi atu ke mahina ne tokolonga e tau tulisi he motu. Whai se au me uofu malema e se au awhi he tau tupe credit cards ne whakamoale ke he motu he mahina hano vema. Mai longa fōki ke he okotaki koe he uofu mawhito e pasene he tau cards ne whakaonga ke he motu koe tau cards he tau bank nisilani. Tūlu e pasene, koe tau cards he tau bank he wholo mutu kehe. Nā kai whai hokotaki ke he tau tupe, cash po ke tau tupe, ne whakamoale ke he motu. Toko ua whumawalu e tau whanau aonga mai he aonga toko lunga, kua whakawhita ke he tau whakaholoanga Youth Employment Scheme, po ke yes he tau nei. Toko ua e tau whanau ni ngā hua mai matakau whakapulo aleo he tau nei. Ko la ua ko Johanna Stowers mo Kumi Jackson. Lau matai la ua ke tau se tau walatala nei mo Amani Masters. Ko e tama whakamahani ngā hua mai ni silani si hane Kumi Jackson mo tau walatala ia. Ko i whakaholoanga Youth Employment Scheme, ne kamata ai he whakatuwhono he tau uawhe hongofuluma taha ki he whakamahani e tau whanau aonga ki he tau puhala ngā hua ki he whakatuwhono si pihia ki he tau pisinisi. Tali mai he tau uawhe uafuluma ua kua whakamahino ni e tau whanau ki o atu ki he tau pisinisi he motu. Whalu he tau pisinisi he whakatuwhono. Ki lalo hifo he lewe ki anga he whahinga hua pisinisi he motu, Chamber of Commerce, ko atu e tau whanau ki ngā hua ki he tau pisinisi he motu, ki whai māmaanga ki he tau puhala ngā hua pisinisi. Ko e tau whakaholoanga nei, ko langamatai ai he whahinga hua pisinisi he motu, ki he tau tupe langamatai, mai he whakatuwhono New Zealandi, mai puhala atu he whakatuwhono Niue. Kumi Jackson, mai PCN News. Ke whakausia ke tau walatala tutupa tūru ke lata me paule pōnei, ne whakahoko he maanga ko vai ia e taha aho whakatātā he maanga ke aho whaiu mo kwa moale. Tūnga ni ne whamahani, o tutua e tau tangata he mga hapungi pōngi, ke whakatau e tau kai, mai kau whakalataha, mai tau mga whawa, mai tau kapisinga he maanga ko vai ia. Kua whakawhilewe ia whoki, ālau tōlu e tau takitaki he motu, mai tau lilifu ko tolo atu ki ai. Aho ke tupungi nei, mua atu ke he tau mawhaoa ko whakatutua e tau whali ke lata ia mai longanga he aho whakatātāta tū. Pena ia ni tuku atu e tau whakaui ki tau tōru ke pungi. Pese ni kua tokononga kua mai whakatau tau kai si liliu atu ke he tau kaina. Po ke kai hiho ke whanua. Kai mai longa fuke te tūru ke kumi atu ki he tua ke whakamurina e tamu nausi hata tūru ke pungi. Tō tahe furufuala whauela i maha ki matau tangata he maanga whailehere nei. Ke ha mutoro e kau whalataha, ha mutoro tau ngahua mo e whakamakamaka ke whahoka aho nei ha mutoro. Tō rahe furufuala. Whiawhia hae ki se tau kai loro. There are so many choices of wonderful food, and I'm so happy to see everybody that's here today buying and enjoying this beautiful day with you. Whakau e ke he maanga ko vai ia ke he tau kai spia whoki mo e tau whiawhia ke he aho whakatātā he maanga. Amana ki atu tau tūru ke he aho whakatātā whakahiku he tau nei ke he maanga ko liku tamhaleleka ke whāhita pukahau. Manatu ke he whanongono whoki ke he whana ke pule whakahiku he tau ke he pungipongi a pungipongi tō kamata he mataholongo furu he mga pungipongi. Si pihia e tau tūru tau walatala tutupu e lata ia mo e pūli he pōnei, wa sana sone holo ane ko mawehe no no wha mo e munuine pō, tō liliu whilewe a tau tūru ke he whāhita pukahau.